Ja, talofa. Long time Ja, fai asi pisi. Fai si pisi o le vai aso. Le wa akol le ya vai aso le fai skako vi. O le si mea leanga fa pisi pisi ai. Ja, le sakau fai aku ia ngai pisi fo i mangkua fo i le ia le ia ila u chano le pisi. Kusa e kolu le chano ale nei te ne floro lunga ngai lunga le YouTube. O ke le anu ni TikTok ia ua whaaki a fo ilo walu le Facebook wa makanga kalangonga e le ai masoka lumanga i se mea le e maua mai lunga le Facebook e maua kanga le mai e mai e lima faufa a mai la ma faufa ia e a afia i male ia afia i male tino ia whapea la ia e ngā le arua fo le puangi ngai meo ai makaukia le arua i luma o ko ngā pos ma ko ngā ko mingi na o ka ai ia o a komula ngai ko sile e ngai ia pese ngā wa o shea i luma community o le si o pese o le si channel ngai nga wa seni i lunga le community tab ale main page nga wa ia wa iwa se la ko se la wa ia subscribe ia ona reach lo o le afi ai anga ko anga fai ia mi video si ni ma waso e misi ia ele se ne o ia langa o le fo o como fai e a fo e fa o mai anga ia o pese a fai ko ia o nga o le mea fo e ma li fo i o ngi mea ai fo linga mai le skai mea maka mai e pe free ai alua wa le free e cost money ia ai mahana un sai fa manga ia pese ia ngana wa posta ko ia le pese na kusa o le pese o le ngai aso muli lava e po le tolu aso ngana ia le pese na o le final moment o siotina ia ma umasiokinga ia i fai ka fo ia ua fai le pisi ia ua pues au mami so o ngā aso muli ele i fai ngofie ia pa isa true story o le mea tupu ia whaafatai le AI ma whai o ngā whaale o ina foi ia langona o le to spesi ia o lyrics sa tu si ala vai awi e based i la wa story I wanted to tell the story ia e whaale o le pese ia sosoania ia le tūtina AI mangkua o le AI e le whape sau le AI e replace uma mea o e whaunga ia le tools o le AI o le tools ai tools e whaunga kako e create e pese o le mea fo ila le pese e le whapea e ngā kasawa kopi le kusinga o le pese po le whaasa mo po le English mo kala kuloa lea whakaaki aku i ngai le AI e saunga ia pule aia lo le ai a kusia ka pesi ia nga umale o ka lu le AI e whaanga ia tools nga ia e ke pikinga ia e piki ia pole ale leo ke manga o ai o le alko en ngā pese
piki manga au le hip hop o le pop o le country o kele le mau kele o manko ka le piki ia e piki fo ile nga ia e ka fo ile ko e piki fo i which part o le ko nga o le hip hop ke manga o ai ia piki ia mi o instruments e ai fo ila o e tio pe fai ile fa pia e nga lo la kua ia o le mea ka ua ma fafkan o la ua e ka kele o koe ki ngā nge koe kausu e se whaki. E ka kele o koe popole fo i whapea e kausu e soka leo maa i e sola kapisi. Ai, e fua fo i la, ia le result o lau pese. I au fo i inga luenga na e whai e kongo le kanyi e create ai le pese. E fua fo i la po le arko e ngā pese. Whai o spese e au ngā i le siva, ia e piki fo i la ia sau le result o le pese. Ia e ke whanua ko le pese e ke fia siva. Ia po spese au ngā i kua ngā whakasinga ngā. Whai o se pese whanungolongo, ia e whape ngā fo. Ia o le pese la ngā wailunga. O le koe pe wha e pe koe kia ako le whai so kua wha uma ngā whipisi. O mianga ma ua wangoa. Ia ngō saula ia lea i kau whai. O le au ngā fo ia. E uma fo ia. Wa lau kēlea ia manuka i loa fo i le whaonga no le ai. Ia e la le spese. O le pese la lea e kokoe. Ko kiki fo i. Uma o le ai ko o lyrics i lunga le screen na ke manga au i whai whape ngā le pese lea. O le si version, o le version pa lang, o le version wha ingilisi, o le pese lea ngā wai lunga o le pese fola ngā le bright e kala fu pe wa se ia le fo i loka whai mea e ka ke loa ia le mea i le ma le mea o le whao ngā inga ia pe ia lawo umanga ngā posa o ki kilo aku pe ia o whai ia si bright and to shine and bright o lo mawhawhaunanga o le rainbow o le pese lai ka ua le rainbow o ngā ngare ai o se le rainbow langa piki ia pa it's okay e ka ua upu o le mianga e manga o mia ia iso se mea e ka ua ia o upu ke le au pese e ia o upu a ka ua ia malonga whaki malonga whaki o le se mea i ngalo anga so se video e kakau anga whai kau ia le vaenga anga le description o le description e keiloa e po a uma ia o le whainanga o video se keiloa le kele ai e po a uma lava mea i kongo le video le ala e makamaka ai a whapea fuunga le a whapea e uni ke le video ala e pe ke rush po pe wapori ne a makana po le a ia e mawhainga kango su e le pāti le e whai mai le description o la e ke whaaso ai kongo le video ngā wa o isi kani e kau whaia si whailele e usorofia moe ia ele ngā le video whaia i e fwis ia pea whapeanga e ke makamaka ai e le o maa ia le amakanga o le video ia whai ngofia ngā lo kangoa forward le video ia makamaka sao ai le vaenga le whai mai le description la i ko kongo o lau video ngai whaso o la video la le pese le wa post le nga post anga po o upo le pese ngai kusi ai le i le description ni ke o fa pieces pui e ma ia pe anga kuma ia upo langa pese i lunga o le ia o tisai o kere fo le nga yoi nga ai fai fo ia fai fo le nganga luenga o le
a whape e manga unia. Walanga ia ngai vai ngole ai ka ke fiu o le si mea ngai fiu kau wheko o ngai fo le upu. Ia pronounce mai e kau kongu ai le upu le na sa o le. Ia ai o le ai ke fiu e fesuisu ia isi upu ngai ia sa o longa wha le unga. Ia mawhai fo inga rhyme. Ia sawa le whai upu e rhyme le. Ia ai usu mai i le sikani ele o kulanga i le mea e kaunga i le upu i le pronounce mai ia ai o mea vo la ngā wala i ngā umi ngā loke ngei pese ai le se pese umi o le kama whai fo i le ia pā lengi mai upu ia sao mai le wha le unga o upu ia sao mai le ka unga le upu wa o le maa ngai anga o mea o pese o le rhyme le lengi mai le kele a pese ia hope o like ai ma share aku ia la pese le ngā ia o le te tala no ai o le pese ia e focus i ngā i o mākua ia ma o siblings mākukua ua malili to a fitu ko akele ia ngai o siblings wa malili ia ngalai o le pese tonu ane ngā molako ai o le vese nā lea le ke loa pe wha uma nge ia skangani o longa wha pālangi ngā manga kuala a wha pālangi me o le pese pela le pesa moa ngā le la na wha pālangi ele fa pe fo ila ka ke expecting ia folo le i upu sa mo no ia ilonga fesuia inga fo lele ia mafai o nga rhyme lele ia fai upu mama ma upu uma pise masao ia a o lo a mai ale message ale kas ia o le pise la nga fa pala ia e posta ku ngā ngi kusala ua limai o ngai au pese mua wa le vanga i po ke opo wa ongo ia le lima maa singa kanunga post i la u channel ngā o pese ia o ngai au pese ngā whaka i ka i le whaingo o pese lungo le ai ko ke lua a whai o ngai ko kali ia e muninga fo ko kali ia o ke koe maka ia o pese ma o ni e fai le ia e koe aka ka ke koe aka ia ai i sa wai loa ele le ia le alu ia e fai ia nice a waka ke fefe e a fo e fai ia e a wa o fo ina mia fa pia la fia fai se tenu ai ke le konta po fo le e fai lo fo lima e ma fai fo ina fai lo channel e le fai lo a fo lima pia fia kana mu se mia e ma fai fo ina na fai fa pe nga le channel o ke lo le la maka nga fai fa pe nga ia nga isi fo ia o video sa ia e pe o mea nga o fa pia ele umi se vai o le fai ko wa ia ko ale video ale fa e pe fa le la va fo ni aso ia ale vanga usa fa i e kau fa umala o pese le nga fai o le kele a ni is not about putting on YouTube ia mo se kupe po se me fa pe nga I'm doing this more like a hobby because I like doing this kind of thing kusi solo kusi pese ia a ole ala wa yele ai le wa kele ai nga fa nga o le la rola nga ko ia o fa pe ia fa nga lo ia le kan ki pese isi me nga le alu ai fole mai mai fole kan pela o Facebook ai tawo wi ai fai ia wa umia ia ko wa ko le YouTube
Ia hope o mai moi foai. O ngā uke ole ngoa ole channel. Ole Echoes of Samoa AI. Echoes of Samoa AI. Something like that. Whatever nga le channel ise ase awali ye. Ale ko e alu e ko e wha aula. Ia. O ngā olea ua ko e amakan ko e create ia. Ia isi ngai pise ia. Ia o ke loa lele. O isi kani whainka awa ai cost. O isi ads. AI nga mo apps ale AI. E whai mai e free mai le amakanga. Ai le unia ai wea kunga ia ua koko unia ele a mea koko unia ele mea. E whai fo ila ma le whai tete. Ia wangi ke le fuiskupe ali ngimia. O le ala alu kupe whai ngongi mea a lele ima wa mai ani kupe le YouTube. Ia ai. A whai o nete mai mua mai ai ke le subscribe I le YouTube channel Floral Vibes. Subscribe. Ko e se la wa nga ua iwa se la subscribes. Ko e se la wa. Ia. Ngā la ia. Nga mawalole o le miliona Floral. I wish I. Ia. Whaaftai lava. Mai mua mai. Ia. Like fofo I ngai pise nga wa iai. Nga ua ke le ale kako au whai AI song I lunga I le YouTube. Pa wali mea ia a whai. Whai mani whai keke wa iei fo isi channel wa delete. Pe ale whai keke kako I mele o le mele o le copyright. Ia. Ia videos wa whai nai. Ia. Ai, ia o se video pupu o ane nā mai a Floral, ia alofa atu, subscribe a whai o ngeke le subscribe e kuli aku ai le afe le kokoi. Ia alofa tele lava, manu iana fiafto whasai fua.